Dostlar selam, biz Qobat etelerge hem etelenirge dip jıyıldık. Bugünkü qonaqlar, tanılgan kreşinler, jırşılar, Vadim Zakharov. Tataristan'ın ot kazangan artisti Vadim Zakharov. Mında bizning ot kazangan artist bo'lsang da, bo'lmasang da tekshini bir tegis to'qsuga, shunga ko'ra jırşı Rimma Nikitina. Zajam мои хорошие. Senin de ot kazangan isimlerin var mı? Yok, benim Zajam degan isim var. Şu bo'lgan jetaydi. Demek dostlar, oyunun qoidalarini anlatıp uzam. Biz bizning qatnashuvchilarga elektroshokerlar berkitdik. Hem agar men Vadimga berilgan so'rovga Vadim dürüst javob bermasa, to'qsuga Rimmani. Agar Rimmaga berilgan so'rovga Rimma dürüst javob bermasa, to'qsuga Vadimni. Bugun kreşinler do'stligini tekshiramiz. Zajammi Rimma? Zajam, Vadim. Kışkırmalı, ekirgin kışkırında var. Vadim, oyak qo'llaring sızlamaymi? Paka sızlamıyorlar, bu ne kadar böyle. Mine sızlasa, bizning topshiriqning o'z devizi bor. Oyoq qo'llaring sızlovsiz bo'lsin. Aytalim show. Bizning topshiriqda qatnashgan bir kishining da oyog'i sızlamay boshlaydi. Amin. Amin. Shurshi ko'ngli notida agarda bizning qatnashuvchilar hazır bo'lsa, biz boshlab jiberamiz. Men hazır. Ketdik. Birinchi so'rov bo'lajak Vadimga. Vadim, senga tezgina o'zing bilan tanishtirishga kerak bo'lajak. Her söz sayın etelim diyerge gerek bula. 3 cümle bilengine o'zing bilan tanıştır. Her söz sayın etelim degen. Ketdik. Men etelim, Vadim etelim, Zakharov etelim, Pşilavot etelim, avulunda etelim, tudum etelim. Mina etelim, 34 etelim, yaş etelim. Oha, şef. Молодец. Hemin dediğim birim, şulay o'zi bilan tanıştırırga, her yanga sözge harfini üstürge gerek bulaşlar. Harf üstürge meni to'qsuga endi. Aye. Başlayız. Seni to'qsuqsa sezilmeyindan Vadim. Silmesin. Ну, ketdik mi? Ketdik. Eden başlayız. Nikitsini, Уже birinchi sizden o'q. Sözüm ne? Nikitina diyerek gerek. Никитина, Римма, Александровна, Петрашевна, Крешсерда, ауылы. Зажим, мои хорошие, Bunda bir kup neler buldu. İki takı toksuk durdun Sen Çileşken'de yenilerden tanışkanda şulay kilersin de Nikitина, Zajamma şu ayıp tanışasın mı? Yok, Allah beni zajam. Ben iki takı toksuktu. Yaraydı Vadim. Sikirmişsin. Sikirmezsin. Hazır bir şunu Vadim, men de senin için duracağım. Yabığım koydup gidesin. Toksuk durup mayda olmasa. Demek Vadim, hazır bizim sıralar kutlulangandan kutlulana jiyilabız. Eğer emotsiyalar bulmasa tokның күшін arttırabız. Vadim, kreşinler pişkeşe dip kimge deşe? 1 2 3 Kreşinler pişkeşe deyip Bize 3 sekund vakit verirler, cevap verirler. İzrengindeydi. Yok biri yarım mısın? Haydi, toksukta bitini hayır. Pişkeşe deyip kimge de deşeyni. Bu ne kadının kimin edermiş şundaydı. Yani keşin kimin edermiş şundaydı. Etanım. Bizim avdan da. Kreşin deyip yürüt ağam bizim. Bizim avdan da siz yok. Neşe gidip pişkeşem yok. Yok benim. Senin var mı pişkeşen? Pişkeşem var. Kim? Kuşu. Yok, kimge deşeler buldu indi bizim pişkeşe deyip neticede? Pişkeşem deyip deşeler nene kilinin получается nene opasına. Xotin qizning erining singlisini deb yozilgan. Sening masalan ering bo'lsa, onun singlisini pishkasha deb dashaksin. Bizde ezra kulturni qoldi şu an ko'ra. Andi. Oti sizlar pishkasha. Sen что, bizning Kreshserdagi против что-то имеешь? Rimma, narsa ul qosh bol. 1 2 Tamam, suvayni hatto jedamda ezralar turib kerak уже. Qosh bol, qosh. 3 Yok, bugun qoshqa qog'ilishi yo'q. Bilmeyim. Suga mısın? Suga. Sen kızarasın, sikirmeysin. Suga. Bana hazır. Emotsiyalarını göster. Bana hazır. Kızarıp çıktı benim. Hürmetli arkadaşlar, bunda kelip qatnaşıp qaragan kerak şu. Tigi qilana deb o'ylamaymiz. Shundan ne toksuk turalar. Vadim, benim Bana tigi o'ynab qana toksuktu deb aytib bo'lmaydi. Sen har dürüst javob berek-ku, mening yuragimni saqla. Demak, qoshbol ushli etib tigilgan bosh kiyimi. Kreşinler kiye ekanini bilib tur. Ничего себе. Vadim,
Qorqildagancha nishlab yaxshiroq. 1. Qorqildagancha. 2. Bir so'z bo'lsa da 3. Bilmayman. Narsa bo'lsa da aytib qo'ydi. Ha? Qorqildagancha nishlab yaxshiroq. Bilmayman. Shundaymi? Qalb bor meni? Qorqildagancha ishlarga что ли endi? Tashkurimi? Qorqildoqning kirisi deb ayta yozdim, ham aytdim. Kirisi narsa bo'lasimi endi? Qorqildamov. Super. Sizlar? Yo'q endi. Qashqiruv? No. Qora qorqildi. Sanduqash nishli. Soyri. Nihoyat. Shumlay degansiz. Borib jetdik. Sanduqash deb ayting. Qorqildagancha sayrov yaxshiroq tatar xalq maqoli suylamingda qo'llanirsan. Rimma, olmani o'stiruv qiyin, nishlatu ansat. Oshov. 1. Yo'q. 2. Oshov. Rahmat. 3. Rahmat Rimmaniki. Rahmat Rimmaniki. Vadim menda seni yaratam. Demak, olmani o'stiruv qiyin, sharatu bek yengil. Rahmat. Держись. Vadim, hozir sening fizika bo'yicha bilimlaringni tekshiramiz. Bizning klass yetakchisi fizika o'qituvchisi men aytolmadim shunga. O'qimagan. Rimman oldan o'qib. Vadim, ускорение degan fizik tushuncha to'g'rishiga nechik tarjima etiladi? Ускорение tezlikni orttirib. Yo'q. Tezlashtirishdir. Vadim! O'tirib. 1, 2, 3. Tezlanish. Vadim! Qaminda Rimmaga, ximiyadan nisha chiqaydi. Ximiya bishli. Oho. Osa bilasing endi. O'tirim degan ximik tushuncha ruschaga nechik tarjima etiladi? O'tirib. O'tirib turib. Xabiramiz o'tirib turganlar. Ha, o'tirtasini. Vadim. O'tirib. Futur. 1. Ayting tezroq, пожалуйста. Futur. Bishtiga bishini motor ko'zlari uchun chaqirganlar. Конечно. 1. Просто ximiya o'qituvchisi mendan qo'rqay. Bilmayman. Nechada seni qo'rqitib. Просто bir gram motorga qo'ying. Vadim sendan men xato kerak. Mana вообще qo'ta orttirdilar, по-моему. Sikirmaysan sen. Orttiralar Sikirsang. O'tirim bizning asadik bular. Точно. Bizning butun kishi shulay deb anarsan. Точно. Yarar. Davom etamiz. Ana mana masalan kameralarni yer bo'lmasayin tegazrak o'ylarga vaqt topsangiz вообще buni tegishga Bizning topshiriqning vaqtlari qisqan, shunga ko'ra Vadim tut so'rov. 1 yumurqani pishirishga 5 minut kerak, 10 yumurqani pishirishga necha minut kerak? 5 minut kerak. Direkt! Молодец! Davza. Rimma, kiriga, ya'ni bosh tuban aylantirsang, ol Zuraya. Narsa ekan u? 1. Rahmat. Vadim. Rahmat. Yumurqa. Yumurqa nasıl oldu? Vadim, senin için tırışam. Ya bunu koydum gidesin. Men so'rab boram qisqacha. Agarda boram ko'pmi bergandan. 6 sonini kiriga aylantirsak, u Zuraya. Zo'raya shulaya. 9 bular. To'g'ri shul. Shular bilmasken. Vadim, bu so'zni sen bilirga tiyish. Narsa ul primer. Primer. Vadim, давай. Umrimda bir taqada eshitganim yo'q primerni. Vadim. Kullanmaysan buni? Primer. Onu bütün tanılı artistlarda kullanır. Sen kullanmıyorsun. Ne o? Tege. Ne что ли endi? Nasıl tege? Primer. Primer tuşul bildiğin de tege. Nerseydi o? Ну, nersesini ne tege? Yazıp jiberlerini ansa yok ansa primer diye otamıyor. Nersi yazıp jibereler? Mene kansı bilen bar olduğundan üzerine nestek gerek grim arkadaş oluyor. Aydarım anlatın şuna. Nersi o primer? Primer mi? O bizene turgan aybir. Vadim. Bizemmeyim şu an kadar bilmiyorum. Ana tonalni krem astına ıslap kaldıran. Evet tamam. Şuna bilmedim. Sırya Tonal должен kıslamısın işte. Yok bir vakta bizim geldi. Sahnaga çıkkanda. Yok bizim geldi yok. Olayga Boylab batırıp jiberbilen gidildi. biraz. Yarar. Yaxşı. Rimma. Сиңа да шундай yok iştelikdagi so'rov. Narsa ol pastija. Anam, naqay. Pastijı. Pastiva tugul.
Pastila түгіл, пастижа. Ну, мужской бір нәрсе дейді бұл, Шуны значит. білмеске қап, беремейсем енді. 2. Сен таптық суғайды, елкі-палки, папаға. Вадим, аңлат шуңа, нәрсе екен? Оян білеме. Пастижаны білмейсің бе? Жоқ. Мен хоть правильно нәрсе екен білем. Или сен білгендеріңді ұмыттың ма енді? Мұндағы не қайт қошын тоқсығарым келіп, Римма сұрау білмесен. Пастиж ол шундай іш құралы. Шынаты иратлар қоллана, қатын қызлар да Бұл қоллана. ішлеген бар мысы мұның? Мұның вообще ішлеген жоқ, тапшырдан Жырлап башқа қайыр, көрген жоқ. микрофон ғана тұтып берейдір о. Yok ма? Пішен чай бада ұшыл тұра жырлап құна ери. Ярар, мен күшетірім. Так, мен сұрау да? Әйе, біз ойынның ортасына келіп жеттік, жиылабыз. Вадим, қос ояғын көтеріп тұрса, нәрсе бұла? Қос аяғын көтеріп тұрса, значит, салқын келе, ерегесіп келе. Молодец! Nasıl mine bileyim? Неде оқылы кірешін бұлды бұл? Мен тегелерді білейін такта, зірі Римма тоқсық тұрасы келген. Римма, қайын суа көп ақса, жай ненде бұла? Жай жылы була. Yok жыл. Рахмат, Римма. Салқын була міне? Яңғырлы бұла? Яңғырлы була. Вадим, Точно. қазір музыка өлкәсінен сұрау сеңа. Чайковскийның құшыларға бағышланған тонылған балетінің исімі. Лебеден өзір. Татаршасы керек. Аққыш көлі. 2. Дұрыс. Оба, мен тұрған сайын шоққа там сеңа. Или сен Римманы шын қали дәрежеде құрмет Яратал етесің. біздің ярата. Білмегендеріңді де біле башладық Мен түгілмейді. музыка өлкәсінде жидел Ол оқыдым. мені студенттерден бері ярата бетейді. Мен неге штыры Римма, ол хайванны скрипачылар қол терлемесін үшін футлярларында соқлаған. Нәрсе екен ол? 1. At не? At шеші. Хайванны дейм. Хайванны сақлағандар. Әйе. At? Ат сақлағандар. Футлярға емі? Әйде бошыны ұшамыз. Вопрос еще раз. Ол хайванны скрипачылар қол терлемесін үшін футлярға солып соқлай тұрған болғандар. Скрипка янына. Мәші боласы что ли? Бәлеке хайван Сен болғандар үшін енді. мәші. Нәрсе сол. Әйде мен ғана беріп Білмейсің ме жауапны, Вадим? Біледірім мен? Уже айтырым мәғіресі. Білмеймін оны тоже. Нәрсе сол? Қызық болып кетті өзіме де. Білесің? Білмеймін. Тышқан боласың ба? Сені шалттықлары керегенде. Гүбірлі бақа. Гүбірлі бақа қолы терләпме деп деген шындай шаны болған Скрипкаға нескені. скрипачылар адына шылай соқпай тұрған болғандар. Мұнда нешеккенен сугынып жібермеске шұлттығы тоқ соққанда шының үшінің бір шылап мен қойғырған шылғына. Римм үшінде бір шыл мен тоқ соға деп те өзім үшінде. Бүтін нервларыңны шығарып, тыныштанып қайтырсың қатының янына. Мұнда керек. Мен әрбір артист қадаған тоқтырға нетем. Әлігі тәмні. Біздің шақты қотлаулы сұрауға келіп жеттік, дұрысырағы берімге. Мен ғаны бұл? Қазір мен сеңа бір сөз көрсетем. Сеңа шул сөзіне 10 секунд ішінде Риммаға аңлатырға керек бола, сөйлешірге ярамай. Жестлар ердеміндегіне. Сен қарап тұра бейді. Сөйлешмейбіз. 1. 2. Әйтіп қарайшмасам. 3. Бара. Сөз бұл. Исім. Исім жәнлік ме бұл? Жәнлік деп айтсақ та жәнлік түгіл ингансы. Ұқшаған. 4. Жәнліклермен шо ерлер ме бақуағатылап. 5. 6. Белекей гene нәрселер ебірінде бұйым. Еріп көрсет, еріп Вадим өзің. Алай оңлай шақ. 6. Бақыт бара. Бұл бара тоғы кімесі болақы? Миңа! Сопта бар. 7. Ана сен өзің ана суғасы бар. Ойла. Тараққан. Ник еттің мен суапта бітірмеген ең бит әлі. Ну, тоқсықтар жинама. Рұқсат бердің бит. Хаминде Риммаға да шындай оқ берем. Қазір көрсетен бір сөз. Шылай оқ сөйлешмешегіне Вадимға оңлатырға керек болашақ. Кеттік. 1. 2. 3. Рюкзак бәйлесің, киінесің. 4. Костюм мұны сәзір. Шпалаш, жилет, 5. халат.
Дұрыс. Халат, құрдым мен нормальный етіп аңлата білем, көрсетемін. Сыңа нормальный тара қандай оңатып көрсетіңіз онда. Мен білдім Вадим ник шундай зор, аның бүтін жерде де бош мие. Шуңа көре алышындай ақылы. Һәм инде безнең сораулар ахырына якынлашып килә. Соңгы ике сорау калды. Тайны әзрәк. Азыр кырына кире башлар. Эши башладымы? Yok, toksuk duruşamıyor. Просто oyun kızık oldu diye. Вадим, мен Onu сиңа karaya bir şunu diye öğrenip kayna bitersin, eğlenip kayna bitersin, Менә gidip шулай bitersin. шул. Тормышта да менә яшәргә генә өйрәнеп бетәсең, Шулай. акыл кирип кенә бетә, үләргә кирәк. Ярар. Не будем о грустном. Господи, помилуй. Вадим, мен токмакка әйтәмәйме? 2 елын шуны җырлап бетерергә кирәк була. Aha. Әгәр бик күңелле матур итеп үзлектән әйтсәң, үзенчәлекле итеп, мин монда язылмаганча булса да, барыбер җиңүче булачаксың. Әйдә. Әнә килә автомобиль төягәннәр ди будай. Дәвамы кирәк. Tahir zıkıra mehabetin sizge de birsin Kıday. Шәп, сукмыйбыз. Минем вариантта Худай дип бетә иде, шуның өчен һәм Риммага бирем. Фабрикаларым булса, шәлләр бәйләмәс идем. Вадим кебет егетім болса, егетсіз ермәс едім. Toksuk mu işleri? Allah'a şükür. Дуслар, шушы күңелле нотада тәмамлыйбыз тапшыруны, бик тиздән нәтиҗәләрне дә игълан итәчәкбез. Сез дуслаша торыгыз. Ишеттіңіз еле? Юк. Менің әйтәм, экзаменні бірге оқыған вақытта институтта. Экзаменні меңа экзамен қоймейді. Людмила Павловна. Людмила Павловна да бұғай ма? Английский оқытушысы. Қоймей да, қоймей. Ben egzamin verip çıktım. Вадим кірді де, это моя девушка ды. Это моя девушка ды. Она меня любит, она английский знает. Она не знает. Как она не знает? Она каждый день мне говорит, I love you, Вадим. Şu aytırıp bana egzamin koydurup çıkardı. Димәк, дуслар, без нәтиҗәләрне игълан итәргә әзер. Аңлагансыздыр инде баш миенең кемдә күбрәк икәнен. Кемдә шеш, кемдә ми. Шуңа күрә безнең бүген җиңүче дип игълан ителә. 3 балл аерма белән Вадим. 3 kilo mu ne? 5 балл. Һәм Риммага да бүләгебезне тапшырабыз, аның 3 балл. Rahmet. Rahmet. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Зажжем! Зажгли. Уже.